Kembote kokanda dia ukulu dene Kongo muna nzaya mvimba mono pangya no toyo Kongo nalo mona vo paikidi disongele vo nsamungi nanga diao di telekanda changu zekia ditu nanga zau tu vidisi esedieto kuna vata di Fransa ya insamu ku familia toko Josias di Tuca. A família Josias toko ele nanga insamu di kiadivo a vidisi sediau uninanga izina di Antonio Jabes Josias. Yandi okelevo representante yempela ngakakala kuna Leopoldville lumge wunu kitasa. Yandi ofuidi muna lumbu kia muna uma hora ima drogada kafuidi yandi sedieto vo pangieto vo ngweto kasi kele zingla kuna Fransa ulinanga izina dia Antonio Jabes Josias edina vo mukamba tuninanga kokanda dia ukulu dia province de Zaire e kuma sedieto kuna province de Zaire ngakatuka idina vo kanda dia ukulu di zingla kuna Fransa vo eninanga vo ana Congo sedieto Antonio Jabes Joyce kena dia ka umoyo ko kafwa munalumbuke ya azuma ora yani ngao kalavo representante ya yempela kuna Leopoldville muna yoyo tangu lumbuke wunu kitasa nzevo kapeni mbilako yenderesu kuna to vwandile mambo kasi na pani kama ukulu toyene Kongo kavila kana kovo kalwa kisensangu kalwa kisensangu kokanda dia ukulu. Estamos a informar a todo o povo ba Congo residente na França o falecimento do nosso tio, desculpa, do nosso pai, porque é nosso pai, é nosso tio, filho de Congo, conhecido pelo nome de Antonio Jabes Josias, desculpa. Ele era representante do MPLA na altura do Leopoldville, hoje Kinshasa. Estamos a informar, não temos o número do contato neste momento, mas quando a família me passar, portanto, o resto dos dados, o número do telefone e endereço, não faltarei comunicar, informar o povo Bakongo residente na França. O nosso pai é da província do Zaire. Ele foi um antigo representante do MPLA na altura que era Leopoldville, hoje Kinshasa. Essa mensagem veio da família Toko Josias. Bandeko, hoje ali sango ya mawa, esramaki mukolo ya mine na 1h du matin. Liwaya tata na biso, ndeko na biso, noko na biso na kombo ya Antonio Jabes Josias. Ye azalaki représentant ya kala ya MPLA na Leopoldville à cette époque, lelo Kinshasa. Akufaki jeudi na 1h du matin. Yango wana toye to informé bana ni Congo nyonso résident na France. Nanu ba pesi ngai adresse te na numéro ya téléphone ya contact. Mais na zalika ka kokomisa message na bandeko nyonso bavandaka na France que papa Antonio Jabes Josias atika kibiso jeudi na 1h du matin na France. Yango message na zalaki na yango message oyo ekoma na bana ya na Congo nyonso. Boyebi soki nga na bimi pona komisa sango ya biso ezali bomoko kozala esika moko
oyo esalami ezwi libota nyonso ya bana ne Congo. Message oyo etambola ekoma na bandeko nyonso tu lukala baki mosi ikanda dieto. Loto Masala. Ciao ciao.